Bishop Sheldon yahikanabura Embohe okwongera kweyikirizamu hamwe no kugumisiriza bakaheza ebicumuro byabo. Ogu yabashaba no kugaruka bakagira amasiko ngo nibabasa kusasirwa ebicumuro byabo. Mwana wa Ogu, kamari mwana wa Ogu, kamari mwana wa Ogu. Mbanideba Kristo bakasisi nashobora. Bakamamcheni robo kwachi ogokufa. Omuchakuya kirongo omuchome yayenga Bible na abura Bible na sizisi bitwa hereza bekanisa. Bishop Sheldon yasima abechome ahabwo kwikiriza okuwambeka kanisa omuchome ebasize okuhindura habitekateko ebyembohe. Orukurre chome ekyambarre kikuru tarasekamya yasima omurumo ogukozerwa abanyadini. Yohani 11:5 abanamukaga. Yohani 11:5 Nguniye tuzokana magara orukunchiriza Tarifa aliyaguma ebyo This serves as a powerful reminder kutaya kwawe ni koranga okwisha kwango that every soul is worth of redemption. Buri mutima gona uruho agokwegarukamu. Omureberezi hamwe na timu ye bahaye bintu omuchome omuryenanga za Bibuli emipira hamwe na nebindi. Amakuraga gashakwa ari waso.